wasubscribinga ukalikinga ukasharinga kiba kiri cyamani munonga izuka ngo arona batayibitu akwani benda kuri bagamahure akonka batine chance ejo koko subscribingire chance ejo nabagitunga izuka ngo uruna kuri izoba nabarotera makuru minje munonga kandi amakuru go mutanu mu district ya Rubirizi tureba ngo eremune abantu emitwaro abakurenga emitwaro 12 kandi abantu abo bona baza kutunga ubuzanza bintu babatungira Omwirwariro rya Rugazi Health Center ya Kana. Rugazi Health Center ya Kana antuma yangu rekatareko ko mwaka gwa karukumerwenda 51 Omwirwariro b'Omugabe kandi 5 ombutwari b'Omugabe wa Ankole n'ububombeka irwarwere rya Rugazi Health Center fo akonka tureba ngo kurugana nobwe ebyombeko bimwe turango bikuzire biriro byo n'emisana no gukora anana bimwe bikozeso tuberoho abashaho ne bake bene mberano ko kubana itambure cyo konka cyo kubikira kirungi bamwe umbebembeze babase kubana bateka yamane mingi acyukwakirana irwaro rya Rugazi Health Center ya Kana. Rugazi Health Center ya Kana koko nanagambere ntabashaho ne bake ebintu ebikusobone bice ebitanda tureba ngo arumu ebya Honorable Cadet Benjamin Buturo no yabasa kubana donating amwe bitanda ebi imfarasa zimwe kandi zikaretwa Women MP Grace Kesande bataringa ya konkanto rangu embere kirene agenda omiso no kubaneta bakwaza kwetegereza egwanika lyonka ninga sijeta mochari yombe no nimba baza mukama kikakire cyungo bagihundira mu kuba mochari konka kandi abembezi injirangu cyakubekire kirungi kubana bateka yamani mingi okoreka ngo bakora umuyoga yabo okupromoting irwaro area ya Rugazi Health Center for abantu abinje mitari 12 na no kurengamo bono buzanzana babutungira uteko katerera uteko na Abnyaru constituency harumuna nabandi abantu akana baruga omahanga kaga Kongo akwa Rubirizi district ne borderingana na ihanga ya Kongo usanga abantu babiye mahansi usanga abantu babona usanga imbera erimbi munonga abamwe twagambana na bamwe abantu ababase kubana bamanya irwaro ngo kuri yatandikiri batugambire bebitekateko byabo abere bitakana tumare tugambana n'Abashaho songa zitarize munazimwe zagambona n'abantu bingi ningira ngo umurebi wa Rubirizi News Center utakarugaho ndicira Ramazani kandi yinjiye na paraporo miso tukoreka binji jeniye songa yanje iki cyari cyantekaho Rubirizi News Center online YouTube okugira ngo turese abantu abahari basokona bareba ebintu ibatara kumenya kandi ebiriyo mucanga eki YouTube age neza kutambura ensi yona eza kutambura ihanga yona kandi sokantubereka amahoro twamara ku rwombere rwa COVID-19 sokantambura tukoretera amahoro gebicika binji bitari mu nabimo ebyombeko ebyo binagamba kurugaburiya aroho ebyombeko twatandikire nabyo buriya myaka guna 15 mu government yo Mugabe Ankole Kingdom by then konka kutwikirwa gataho yizaho bayombe kuba kozire lyaba Health Center 4 obo omukuru Katulebe akabali MP kandi State Minister wa Health yagezaho bayombeka wards y'abakazi n'yabashisha batekona theater kandi ejiyo maternity jeruho enyumaho ekakorwa mbwire bwa mini bo bakora umyaka yansanzu bo bakora ki maternity ejo mocha leruho konkana boteri y'omutindo eruho abantu babaleta nabantu na yafera irwaro bamutamu konkana eche netengo okubo omutindo abukuba ngati kani nikache tukakubasa kuzama abantu 15 nikache so yayiza abantu abakulenga ali 10 nibaburwo kuze chetengebe mpango government ekora bye binagamba Abashaho no baroho bongeremo abandi cya kabiri ambulance nanagigambira ezeho netagwa munonga abantu abakulemerwa no bingi omukyaro mu abantu tubantu genda konka tutwine sente kuza kuleta Omwirwariro omuntu no bugurize byawe ate bakikusabe sente za ambulance osanga tazine kiretera abantu kufa
twaba tuyina ambulance ya government ikabe netuyamba irwaro lyafuna hospital nkiba kyabaje munonga Ahabokubura hospital nebyayo nawe byekutekaho arurengo rwayo kurugira S104 Ahabokubura nibabitasana kandi obuhereza mbabo ababuhango akurugira Ruize district ngo kweri na magombo garumu abantu bari hali mbwire bo gwambaza isaka baza komboni baba bawero konka ekindi kwera kira mukimu umwanya ogutwine numuke tinkumanya ko bakugura ugundi umwanya ninga bakagezaho bakombeka za grofa za kanyinabi bakafunza umwanya konko gumwanya umbwire wa nka hospital nyonko muntu ko bunkureba ebizimba bya hospital akanya nikachi konka yo abakwiza mu outpatient OPD tubali ansi ya 30 every day Abashaho basibo mbakora izo barirenga Orwire Nibingi konka abakubakoraho ubwire bona bari mu mirimo ezindi nabali mu workshop nabali mu live nk'abakazi nabali mu maternity leave kandi maternity leave y'abakazi nojumanya n'imyezi 3 yaza ku rugoko so abashaho bongera abarwire bono biza Nibingi specially nango wambuza abarwire aruna abarwire abakakoko ka sirimu aruna kuraba kuba biziri tubali ansi yigana kinana igana 10 igana na 20 igana na 30 babizire bake nabayizira abantu nkansanzu nabayizine kabo abakakoko ka sirimu bono bingi nibetengo buhereza konke cya ya mbere section ejo ni parastatal body egg puff rights bakatekamwe abantu nabo kuyambiriraho nkaba data clerk educators counselors hamwe naba so abagabe mbazi n'abashaho ba government konka yo rights egg puff ekatekamu counselors yatekamu educators data clerks bo baro abakuru amazina ganje ninye kare ka Ayubu Kafuzi nyowe ahakurebera Rugazi Health Center 4 esemere kubane kuzubwa ekazarurengo rwa hospital aho bwesongeze naza kurambuka ifa icyo kubanza cyabyona twina barwire bingi abarukuruga ensonda even n'abakurugo mu mahanga gatwerire na konga hino babere batakabera bizubunkebe twine byo burwirebi abantu babere imbaraga zabwera barugumuru za Kongo biza bizo Omwirwariro abantu barugo mu neighboring districts biza Omwirwariro even n'abacha kamwenje babere mbiza Health Center 4 age so nyone nshaba government etutera hamana kuranguye atuhereza akongera Abashaho iki nicyo kubanza cyabyona bokuba tumukabasa kutunga hospital mutine Bashaho iki ni ikintu cyamana icya kabiri ebyombeko itakeri nambona aho kureba hari ya mochari nitakari ya parish so irwaro nkeri ito habwitu nutwende byombeko sincere tuza kutunga hospital. It is one of the equipments nkibina nagambira ebikweta gwaba Abashaho ba experts saba kugwabo nebizimbe nabyo nibigiraki nibyetaje of course mwayongeza anamba y'Abashaho nari mwayongeza nukwendo arazurugumana zikanya n'ekindi tuketaga bizimbe birukumara kugira ngo atibi toramuteranize kandi no akakoko kasiremu no wendo warezinde so nebizimbe nitubyenda konko mwanya tuyine muke ebizimbe bitwaza kugira ngo nutwenda nka hospital Rugazi Health Center yakana nyo plan yanje nari mukutekateka umuntekateka yanje nuteka kukoza ubukugubwamana kurangu ebi bizimbe na munonga nkebe bikuru ebimwe twabihenda twayembeka za storage houses kwenda ngo mwanya gwetu gwiza gutugasira boko bahatunugura hano muke umunyamahure
so aha kikwatire n'ebizimbe nabyo nibyetagwa konka bizo umwanya wo gutuyine bakaguplaningira ba engineers ababishomereje kunkera nobo ndende technician konka of course ndyo mu business nyonka yeza ka ya 13 konka nyone intera plan ndebangu ogu mwanya wo gutuyine ogu sincere twagukozesa nka tukaombeka ebizimbe bya karina ogu mwanya ngo basa kutumara tukuteka hospital Ahabokubura tuyine abasaho barukorara heru y'amarwaro abana mbararo muzanya kasharo mu trading center abandi mbarara kasungu mu neighboring nankane area so no sanga buzumesho nacho nikizuba mazima ntwende bizimbi sincere asonga yirwaro ba politician ni bakama banje na nyambarumu amorso politician ni nsaba ngo batwikire his excellence atugambire ministry batugambire ministry kwataho ya ministry of health batekereza Rugazi health center mainly honorable president Muhira honorable Grace Kesande honorable Hatibuka Toto mazuma batwikire wa his excellence kandi no banywani ba his excellence batwikire mazuma batungiriye rwaryo zumanite umu government yito kunda kurungi munonga kandi tuhereza karuru turebeka ngo twatungira rwaro ebe nabugamba baruhanga ni hanga ryanjye amazina nibijura mukama Anthony chairman w'Eminyeto Abarubirizi district echa Rugazi obwiro buyamara na government echaseme kuba netu yamba netu kora irwarweri Rugazi emazero bwire buringo kuba nyonku zarwanga gisangaho chonka challenges zinkureba na munongo mu irwaro harumu ebizibu byabarwire ebitanda nibice munonga ebitanda tebine mfurasi so muntu nche bafane kuiza aizere kurwara kandi akiza no mfurasi kandi akoze mu irwaro ya government so nche sana kubecho munonga so echamane chinkura ankaru nakorora Abashaho government cheko basa kutuyamba narisiba wero wisazi no kurebuka ngo batuguranke bitanda mfurasi na blanket aho kuba ati nko turi yombira bwa covid omuntu naza kurwara iza osange mbera zonke zikoba ziriya waza nko mu irwaro okasanga bitanda umuntu no izorire chonko burire oyiyongera kimwe chonka ni kirungi wizo kasanga ro kitanda kibonire no muntu no yakubarire yaza kitanda echo nabaye namasiko go gukora go kucera then chindi Rugazi Health Center for amazima twakubere twine scan ko challenge yitwine na munonga abakazi benda mbiza aika tiyaza musikane okuba nimpurangu scan tujine chonka kujikora wongo tarwo so eba challenge nanyo kirambiro nkiza na madamu wanje twaika twakwenda scan yaguma ngo musawo tarwo manya bici amwe tukaendera turkeyayu kandi nango cyambira onyo kikamara namana ko umwana kafa bubwire ko yinda indora guma turinzire bya scan so nakubeni nsabante kitakagarika kubaho tufeyo namnonga bicu kwataho at least fune scan ebe full time ebase kuyamba bakazi bito binenda ebikozeso tebimala katwetaga ministry tuyabo tuwerezanga ebintu ebikozesebwa ebimala sijja gwenanga menya kimu ku kimu nene ekirala Abashaho we basula ekisookera ddala ennyumba ezisinga gye basula mu nkadde nnyonnyo osanga semita abomose wansi ebizimbe byonna nga wo biraba bikadde ekyo kimu ekyokubiri n'ebyo ebitono ebiriwo ebikadde nnyo bitono tebimala weesanga nga musawo omu ennyumba alina gisulamu bw'omu naye nga basulamu 3 oba 4 ekyo kikosa nnyo obulamu bw'Abashaho kubanga mufo kiyanze n'abeerayo ne family ye wano abeerawo yekka ogenda okesanga nga ebiseera mutaliiwo ekyo nakyo kikosa emirimu gyaffe then ekirala security y'eddwaliro twetaaga obukuumi obw'amaanyi naddala wekiba kisoboka tuwa abasirikale abalina emmundu kubanga obulamu bwaffe bwa bbeeyi nnyo n'ekirala ebintu bye tulina wano bya bbeeyi nnyo katwetta bana abasirikale balina mmundu kitukola bubi era n'ekirala ekikwatanga ne security fence eddwaliro yaffe terina fence kakati omubbi oba omuntu yenna atayagaliza government oba ddwaliro asobola okuyingira n'akola kyonna kyayagala
kubanga tetulina fence tiringa Ahabokubura Center 4 nebeta kwenda obukugo bubona biri kutwakube twire irwaro twebere tubare kurutingire twa promotingire kandi tungire na ba doctor abakukiraho akamwe nka doctor umwe yarwara mushanga twaza mu bizibu so nshakisindika konkabwa condition je batwerize je ngo tumaze tumbeke da health center series tubone kuza na irwariro mebare munonga nindala challenge daleriwo kizo kirali kyamanyo kiriwo mu Rubirizi yona tuna ambulance nemu ora tunaza honorable Kesande umene mpirwe ambulance zibiri zeziyamba ku district lasinga city yazigula singa tuli bubi nyonyonyonyo nebyuma ebirala ebikozesebwa ekyokulabirako microscopes nazo abamu tebayina mu facilities ensonga endala nebyuma ebikula amanyo n'entebe akula amanyo kwatuula nayo teriiwo byebizo byamanyo ebiri mu ddwaliro lyaffe ate nga ddwaliro ddene mu Rubirizi etulina lyokka health center feriemu ate gundi yonna Rubirizi yonna gye tunulidde naye tulakinga ebintu ebyo kusaba gavumenti etulowoozeeko naddala ngambye ekisooka protective gears ndala masks ekyokubiri tufune gloves ekyokusatu n'okufensinga eddwaliro We are marching in the light of God. We are marching in the